Munyemerere mbageze haya makuru agezweho hano mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no ku isi yose muri rusange. Turaza kuhagera turebe ibiri kugenda bivugwa hirya no hino. Aya makuru yacu rero tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyaba cyabuze ubwato bwacyo rutura. Ubu bwato bukaba bwaraburiye mu kiyaga cya Tanganyika. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko ubwato bwacyo bwifashishwaga mu gucunga umutekano mu kiyaga cya Tanganyika bumaze iminsi bwaraburiwe irengero. Ubu bwato buzwi nka Petrus. Ingabo z'u Burundi zabwifashishaga mu kurinda imipaka yabwo mu kiyaga cya Tanganyika ndetse no guherekeza ubundi bwato buto buzwi nka Kajago n'ubundi bwitwa Mushara butwara abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare bijya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko buriya bwato bwabuze mu gihe bwari buri mu myiteguro yo kujya gutwara abasirikare bakomerekeye mu rugamba ndetse n'imirambo y'abaguye mu mirwano yabereye muri Minembwe ndetse na Point Zero. Bivugwa ko mu mpera z'icyumweru gishize ingabo z'u Burundi zavuye mu birindiro zari zifite muri Minembwe na Point Zero mu gihe batayo ya 33 yitwa Tafok yo bivugwa ko igoswe mu gace ka Rugezi, aho abasirikare bayirimo bavuga ko babuze uburyo bwo kuhava nyuma yo kubura ubwato bubacyura. Amakuru kandi avuga ko kugeza ubu hatazwi icyaba cyarabaye kuri ubwo bwato bwa rutura. Mu busanzwe bufite metero 22. Izo metero 22 rero zikaba ari iz'uburebure na metero 4 z'ubugari. Ikindi bukaba buzwiho kwihuta no kugira intwaro zikomeye cyane. Ubwo rero bukaba ari ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwaburiye muri Tanganyika, burabura neza abasirikare b'u Burundi bakuraho. Tunyarukiye mu burasirazuba bwo hagati rero haravugwa amakuru mabi yuko amasezerano yari yagezweho hagati ya Amerika na Iran yaba yongeye akicwa. Amerika ikaba ariyo yaba yabigizemo uruhare irasa muri Iran. Biravugwa ko Amerika mu ijoro ryakeye yarashe ibirindiro 8 by'igisirikare cya Iran. Amakuru aturuka muri Iran aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero muri Iran mu rwego rwo gusubiza ibitero ku bwato butatu bwa peteroli mu muhora wa Hormuz. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM bwatangaje ko mu masaha akuze kuwa kabiri ko bwagabye ibitero birenga 80 harimo n'icyo ku bwato buto burenga 60 bw'ingabo za Iran Islamic Revolution Guard Corps. Itangazamakuru rya leta ya Iran ryavuze ko ibitero byibasiye ikirwa cya Qasem Bandar Abbas na Sirk bisiga abantu bamwe bakomeretse ndetse hari n'abahitanwe n'ibyo bisasu. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, ARGC yavuze ko yasubije ibitero byo kwihorera ku birindiro bya gisirikare bya Amerika biherereye muri Bahrain ndetse no muri Kuwait. Mu kwezi gushize Tehran na Washington byasinyanye amasezerano yiswe amasezerano y'ubwumvikane agamije kongera igihe cy'agahenge no kurangiza intambara ku mpande zombi. Hagati aho mu nama yabereye muri Turukiye, umuyobozi wa OTAN Mark Rutte yavuze ko ibitero bya Amerika byari bikenewe cyane kandi ashinja Iran kutubahiriza amasezerano yagiranye na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Ndabashimiye cyane mwe mwankurikiye muri aya makuru agezweho. Twongere duhure mbageza ahandi makuru, ariko ibyo bizakunda cyangwa biraza gukunda ari uko wakanze aho handitse subscribe. Kanda subscribe rero kugira ngo tubane no mu yandi makuru agezweho umunsi ku wundi.